još uvijek nisam ustala. To jest, uskoro ću, ovo su sve delovi mojih jutarnjih rutina, joga je gotova, pije se kafa i sada razmišljam o svemu, pišem i sve to. I došla mi je misao koliko sam pre samo 2 mjeseca bila potpuno drugačija osoba. Kad krene ovo buđenje, ovo isciljenje, ovaj rad na sebi, to se sve odvija toliko brzo, toliko ta shvatanja, to menjanje uverenja promenite iz korena, čoveče, i nekako neverovatno, samo mogu da kažem da sam jako nezahvalna, prezahvalna sam što sam ovdje gdje sam i samo mogu da se radujem svemu što dolazi. Ako se ne osjećaš zadovoljno gdje si sada, veruj da će rad na sebi da ti pomogne da dođeš do neke tačke gdje ćeš biti u fazonu wow, čoveče, ovo su moje misli. Neverovatno je. Samo ta istrajnost treba da se desi i drži ja se, jer vredi, mnogo vredi. Prvo pišem i došla mi je jedna misao kako, to je ono što stalno pričam, kako ovaj put isciljenja i rada na sebi uopšte nije linearan. I došla mi je misao zašto. Trenutno radim na, da kažem, isciljenju jedne jako duboke rane. I kad god tako neka nova, a stara rana zapravo dođe na red za isciljenje, osjećam se kao da počinjem od nule. Potpuno izgubim smisao, izgubim svrhu. Sedim onako zbunjena kao ko sam, gde sam, šta ću sad, kako da idem dalje sad sa ovim shvatanjima, kao dođu mi tako ta shvatanja koja mi zapravo služe, koje mi daju odgovore na sva ta moja nepostavljena pitanja. Ali sve je to jedan proces i čim se to dešava, čim nema stagnacije, znači da ima promjene i na tome sam zahvalna jer znači da napredujem. I jako sam ponosna na sebe zbog toga, tako da ovo je moje jutarnje javljanje je kao neki podsjetnik za tebe da primetiš koliko te je isciljenje svih tih rana iz djetinjstva ili iz nekog skorijeg perioda, koliko te je ojačalo i učinilo svesnim bićem. I probaj da nađeš zahvalnost u tome jer meni to uvek pomaže, možda će i tebi. Cool video. Красота. Love it. Love it. Toliko misli u glavi, ne znam odakle bih počela. U suštini htjela sam da pomenem samopouzdanje i kako se ono menja i kako raste i kako nekad pada i
I kako učimo iz toga da zavolimo sebe i na koji način da volimo sebe, na koji način da prihvatimo sebe. I sad bliži se leto, kao nisam nešto opsednuta odlaskom na bazen ili na more, uopšte trenutno me to ne privlači, više me privlači odlazak u šumu. Ali svejedno, kao svesna sam da se nosim mnogo manje garderobe i onda sam svesnija nekako iz svog tela malo više, s obzirom da nisam bila toliko aktivna i nisam trenirala i nisam mu se posvećivala redovno, kao što sam ranijih godina. Kao baš sam bila neredovna sa treninzima i fizičkom aktivnošću, lenjala sam se malo više u posljednjih 6, 7, 8 mjeseci. I onda sam primetila, kao nikad mi nije bila toliko opuštena koža ovdje, kao kad zategnem skroz, nema ništa. Jedva nešto. Ali kad je opušteno, a opušteno jer nisam trenirala i sad sam svesna toga, ali sam počela opet sa treninzima ne zato što ja mrzim to ili zato što se osjećam gore povodom sebe, nego zato što zbog sebe želim da samo zategnem taj deo jer znam da mogu. I zbog ovoga nemam manje samopouzdanja. Isto tako sam naučila i da stomak, koliko god da sam ja u ultra super treningu, on nikada neće biti skroz ravan jer ću ja sednem ovako i sve će da se skupi, sva koža će se skupi tu. I kao to je sasvim u redu, ali zato kad se ispravim i kad je svetlo savršeno i stomak izgleda dobro. Mnogo sam vremena kao mala provodila opsedajući se, vola bih da kažem i kao mala, ali pre par godina, baš pre 2 godine, kad sam išla redovno u teretanu i kad sam 6 puta nedeljno bila aktivna, bukvalno treninzi plus trčanje 3 puta nedeljno i tad sam onako bila u najboljoj formi ikad. I sjećam se u tom periodu, stajala sam ispred ogledala i razmišljala koliko li ću još morati da idem na trčanje da bih se potpuno kao otarasila celulita sa nogu. Jer kao video se neki pomak nakon 3-4 mjeseca, ali kao i dalje je to bilo tu. I onda se izdešavalo šta se izdešavalo tad i sa koronom i sve, kao prestala sam da idem na trčanje, ulenjila sam se i opet mi se sve to pojačalo, sve te rupice na butinama i na zadnjici i sad gledam sebe tad koliko sam i dalje bila opsednuta tim spoljašnjim izgledom. Iako me jeste u teretani guralo taj osjećaj da se ja dobro osjećam nakon treninga i dalje sam stajala ispred ogledala i sebi ispirala mozak, tako moram da kažem. Dok sam sad gledam to potpuno drugačije, kao to su taj celulit na nogama, to je moj. Imam ga od 8. godine i jednostavno je deo mene i nema poente uopšte težiti ka tome da se otarasim njega. Ako redovnim treninzima on ode, ok, super, prihvatam to, ali ga prihvatam i sad dok je tu, ne čini me manje boljom osobom, kao ne čini me lošom osobom, ne čini me manje vrednom, ne čini me ružnom, ne čini me jednostavno deo je mene, čini mene i to je to. I mnogo sam zahvalna na tim shvatanjima što mogu da podelim ovako ovde. Tako da, eto, nadam se da ćeš uspjeti da prihvatiš neki deo sebe koji ne voliš toliko kao deo tebe. I sjeti se da te čini tobom, ne čini te ni lepšom ni ružnijom verzijom tebe, samo te čini to.